Onathengia ya maabitha borithi gukorwo makirekererio na makiria gitaru-ini kia Rift Valley mwena wa Doldol guku ni mwena kana guku ni kaunti-ini ya Laikipia. Aikari no mathiete na mbere na guteta kumana na uhaguku wa ugitiri na makiria uici wa mahiu. Thaa mugwanja ni cia meraho ni muhoko wakwa ati muthenya wa kunira gutwarithia uwega na ni ndagiuka niguo ngumenyithie maria mari ku thiini iria iriku ya Mohoro. Guku ni kwa Muthingitv turakumemerekeria na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi na gitio kinene riu twaruke tukimenya maria maragithi na mbere na kuhanika na makiria kaunti ciothe 47. Nate no korokerania na ithuĩ kuri muno Facebook ni @Muthingitv na kuri muno YouTube ni @Muthingitv. Wona watutigira ndumiriri ya kuguhe ko ni tugukorwo tukimiamukira na gitio kinene riu twambiririe mohoro maitu ni ati ohaguku wa ugiteri na makiria gitaru-ini kia Rift Valley ni undu ukoretwo uri kironda na makiria kuri aikari mwena ucio. Muingi ugithi na mbere na kuga ati ona thengia ya maabitha borithi na makiria a muhohio aria marekereirio itemini ria gutigirira ati ni macokia thayo matire marona thayo yo kuringana na Commissioner wa gicigo kia Doldol no ria oikaine ta Abdi Hassan ni areketie kuga ati aici a mahiu na aria makoretwo makiya mahiu kugerera mititu iria iri mwena ucio ni megukorwo magitacokerio makinya macacu make watho kuona ati ni ihinda riu thirikari itigirire ati undu uyu ni wahuka gukiria uguo ni heanite mitaratara iria ugite ati igrumirirwo na makiria ukui-ini wa bara ni umwe wa maundu maria megutithiriria gutigirira ati undu uyu ni wakorwo kihuka. Hassan aretiaga kuga ati mititu iria iri mwena kana barabara iria cihitukeire haria mititu ino iri ni gukorwo na makiria atwarithia a ngari makiheo maabitha a borithi a mwanya na aria mari mateithagiriria gukinya kuma tauni imwe nginya tauni iria ingi niguo gutigirira ati matinakorwo magitharikirwo ni njakaraici. Aritio hindi ya kuhena uteithio wa irio mwena ucio wa Doldol Muthi Waira. Tumekuwa na changamoto nyingi ya mambo ya usalama katika sehemu hii, haswa ujambazi na wizi wa ng'ombe ambao unaendeshwa kwa sababu kuna msitu mkubwa ya mkogodo ambao majambazi wanatumia kuvizia na kufanya uhalifu wao, na wakishafanya mambo haya wanajificha katika msitu huo. Hiyo ndio sababu kubwa imetuleta ili tuweke mikakati na tuishughulikie jambo hili kwa jinsi inavyotakikana. Na baada ya mkutano tumeweka mkazo ya kushika doria zaidi katika sehemu hii. Vile vile tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba msitu huu usitumike kuwa maficho ya hawa majambazi na pengine kuendelesha ama kuweza kutumia msitu huu kueneza visa vya uhalifu katika sehemu hii. Wananchi wa sehemu hii ni wananchi ambao wanapenda amani, wanakaa kwa amani, na kwa hivyo hawastahili kuingiliwa jinsi ambavyo wameweza kuingiliwa. Katika barabara kuu kutoka Kitale kuelekea Lodwar pia tunawaweka kwa notice, na kwa kufuatia hiyo ili tuimarishe usalama katika sehemu hiyo tumeamua ya kwamba kuanzia leo magari yote ambayo yanatumia barabara hiyo yatalindwa na watakuwa na escort ya vikosi vyetu vya usalama. Itaweza kuwapa escort kutoka sehemu inaitwa Lami Nyeusi kuelekea Kainuk, na vile vile kutoka Kainuk kurudi sehemu inaitwa Lami Nyeusi. Okay, itiganite ciege thirikari cigenyitie muthiori hatakiri nganja iriho no makote kuhukia uici wa mahiu na makiria uri ugitafanagio na makiria gitaru-ini kia Rift Valley. Tume Rift Valley tuthi gitaru kiti kurumirira wagi wa gutamania maratathi maria magereire mbere ya cikaro cia bunge kaunti-ini ya Siaya. Munini wa governor na makiria kaunti ino no rikaine ta William Odwol ni arekorire cikaro-ini cia bunge Muthi Waira na itemini ria kigukorwo agicokia macia kana agicokanite kurumirira maundu maria we akoretwo agicukira thirikari ya county na makiria atongorio ni Governor James Orengo. Gukiri uguo ni athiete na mbere na kuga ati kana kugerera mutambo kana
kana ng'enda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria, munini wa governor nĩonekanĩte gũkĩrĩra na njĩra nene ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna na ungumania ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na makĩria kaunti-inĩ ya Siaya, gũkũ agĩthiĩ na mbere na kuga atĩ arĩ na wĩra wako kana wĩra wa kuonania maũndũ maya mothe na marĩa makoretwo makĩhanĩka. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atarĩria atĩ governor wa kaunti ĩno hamwe na ũrũgamĩrĩri wayo nĩ ũkoretwo ũkĩmũteanĩria na makĩria magongona-inĩ maingĩ na marĩa matabanagĩrio kaunti-inĩ. Kũringana na speaker wa bunge ya kaunti ya Siaya nĩ raugire atĩ kana nĩ ratĩririe cikaro ici nginya mũthĩ wa rũciũ, itemi-inĩ rĩake gũkorwo atabania na gũtigĩrĩra atĩ maratathi marĩa magĩrĩire nĩ amaneana nĩguo cira ũyũ ũthikĩrĩrio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ we arĩ na wĩra wa kũigana wa kuonania ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna na makĩria gĩa kaunti ya Siaya. Governor wa kaunti ĩno James Orengo ndaheanĩte mũhwa wake kũringana na ũhoro ũyũ. We are already discussing. We are not yet open for discussion. Okay. Yeah. That time will come. You will say all that, but not now before we look at the documents. I'm just asking, are you able to leave the documents behind? Mr. Speaker, there is a reason I mentioned that, but I will leave it. As an accountant, there are particular documents. In accounting, there is something they call creative accounting, Mr. Speaker. If today I present vouchers to you, suspicious vouchers that have been used to defraud the county government of Siaya, it will take a good accountant a few hours to look for backup documents to prove the voucher. And so I'm seeking your indulgence to allow me to hand over the financial documents to you as I make presentation to this house, and also as I present the evidence that I have to the public. Because you are part of the government. Otherwise, I would have told you, walk out of this meeting, walk out of my committee, because you don't have the documents, you do not abide by the rules or the conditions of the letter. I am giving you this leverage because we are part of the same government. The decision is that the committee is lenient and has given you 2 days. But tomorrow, did you say tomorrow, the day after tomorrow? Tomorrow is Thursday. For Friday, close of business, we present documents, we will look at those documents, and for information's sake, we will analyze the documents, talk to the relevant people, or seek clarification from relevant people. Then we will consider the next course of action. If need be, we will invite you. If need be, we will ask for a written response, and we will process it. And we can invite anyone. Haya, no tuthiĩte wega na tũrĩ kaunti-inĩ ya Siaya. Governor wa kaunti ya Siaya nĩwe James Orengo nĩ thiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria munini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Rigathĩ wa Gachagua gũkorwo akĩarĩra mĩario ĩna ũigĩrĩrĩku na makĩria mĩcemanio-inĩ yake ya kĩũteti. Rĩtana rĩrĩ nĩ rĩthiĩte na mbere na kũhunjio na makĩria kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga atĩ mĩario ĩngĩ maratuhũka na makĩria makĩarĩria mũingĩ nĩ ya kwahũra mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Akĩaria arĩ wadi-inĩ ya Usonga, Orengo nĩ athingatĩte atongoria othe kũgĩa na mĩario ya gwĩthema itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩatũrania mũingĩ, kuona atĩ nĩ mĩario ta ĩno ĩcũngagĩrĩria gũkorwo ho kwa wagagu bũrũri-inĩ. The conditions laid out by Azimio of bringing the cost of living down. Kenya Kwanza should be the last party coalition of movement to oppose that demand by Azimio, because in their clarion call they kept on saying they are for the hustlers, the mamambogas, vijana, small businesses. So if you're truly for mamamboga, why is it you can live in an environment where people cannot afford ordinary commodities? Kibaki and Raila, when they took over, the coffers had nothing. You were saying the situation in 2002 was worse than it is now. And therefore Kenya Kwanza should get on with a job.
they should stop lamenting and complaining. Let us remove vitriol and abuse in our political language. I don't know any country where our politicians talk in the language they talk. I asked the deputy president, so to speak, if he is one, to adopt a reconciliatory language. Because how can somebody who pretends to be the deputy president of the Republic of Kenya say that Kenya has shareholders? Everybody born in Kenya, the moment you're born, wherever, you're a shareholder. Therefore, I believe that time has come within this week for President Ruto and Kenya Kwanza to come clear on these issues that have been put on the table. I think we have got a good team. They are a sober-minded team. Haya, ucio ni governor wa kaunti ya Siaya, James Orengo. Thirikari ya Kenya manyitanĩire oro hamwe na thirikari ya Finland ni marire mitaratara ya kuhukia ciko cia kuruithia ciana cia tuiretu na makiria kaunti-inĩ ya Samburu. Akiaria ari mwena uyu minister wa ruhonge rwa uruti wa wira wa muingĩ na uria uikaine ta Aisha Jumwa ni athiĩte na mbere na ukomithia andu aria makuruhanagio na ciko ici cia kugimaria ciana cia airetu kumahikithia Kenya undu umwe na kumatungia bara cia kimwiri mwena-inĩ wake mũmbunge wa Samburu ya ithũĩro uria uikaine ta Naisula Lesuda ni okereire kana ni oreti atumia kwaga kwinyarara riri mathiĩte na mbere na kunania ucamba wao na makiria uteti-inĩ o hamwe na utongoria-inĩ. Mkataba huu una mipangilio ya zile areas ambazo tunaenda kufanya collaboration between the Kenyan government and the Finland government and the county government of Samburu. Mimi nataka nisimame hapa kwa nguvu nikisema ya kwamba sauti ya rais, the president himself, alilani vikali, and he pronounced himself that there will be no negotiation and absolutely no negotiations in matters FGM. Kitambo atungeongea mambo ya FGM, atungeongea mambo ya peace, atukiongea amani lazima uongee mambo ya vita ndio uchaguliwe. Siku hizi kama viongozi tunazungumza yale mambo ambayo yanatuhusu kama jamii ili jamii yetu iweze kusonga mbele. Kwa hivyo just know that you have champions in us as your leaders so that we make sure that our girls are safe and without even leaving our boys behind. Sababu hawa ndio wanawaoa. Hii mahali tumetoka ni mbali vile nilisema. Ukiona jamii yetu wamenichagua mara mbili kama mbunge wao, mjue ni watu ambao mimi na waheshimu sana. Ni watu ambao wameamua kijana, mvulana na msichana wana usawa, wanaweza kufanya ile kazi yote ambayo mwanaume anaweza kufanya. If anything anaweza fanya vizuri zaidi. Our people in the villages, domestic violence is criminal. Hakuna mtu anaruhusiwa. Kutahiri wasichana ni mbaya. Tuachane naye. Wacha wasichana wakae. But we will not allow anybody to say tutastahiri wanaume. Wanaume tutahiri. Haya, ciiko cia uruithia na makiria wa airetu ni undu umwe wa maundu maria tukiugaga ni muhituke ni mahinda na koguo ritana ria Naisula Lesuda oro hamwe na atongoria ngurani itemini ria gutigirira undu uyu no wahukio kaimana ni undu ugiteithia bururi na makiria gukinyokia makinya ma mbere kuona ati riu macio ni maundu mahituke ni mahinda na cio ciana cia airetu na makiria kuma itaru itiganite kuona kuria ukoragwo na undu uyu wehereirie ni kumera ati undu ta ucio ugikanaonekana gukorwo kihaneka ni wega gukorwo githema kuona ati rucio waku ni ruru rathokio tobe tuikerie no tukihunduka ni turahunduka na riboti makiria ndugetikire guthiura mitambo guku ni ko Muthingitv na tugikiugaga ni kihumo gia gutherema.
Nitoka kubani wenga Oto kubani tikurai Shako itila mehaka na neo higagira Chirane shako Mutungwe na kwaleria Osho mudine kanie Osho deshe tuangoro Nengo kuona Nikapa habe mote igoro Nideko duruhe nigado Tigai niendekene Itikai koinira Jehova arwimbo rweru moinire Jehova inyui andu othe athi Nikio muthi wa kiumia tariki 16 thaa 8:30 turakunyita ugeni igongona-ini ria muini Siko Alice akiruguria album yake Thamaka na nduri undu utangika mukawa-ini wa Blue Springs Thika Road. Igongona riri rikamemerekio imwe kwa imwe kugerera Muthingi TV ni ugoka ndukeragwo. Aya netuthiete kana gucoge muhera netuthiete o wega tuthina mbere na kumenyithia maria tukuhaririirie family mwe na makiria kuma kaunti-ini ya Nakuru riu ni kaire andu wendi mwega metikire kumateithia niguo mahote kurigita mwana wao murimu wa ngoro na uria uikaine ta rheumatic heart disease. Kuringana na nyina wa Fiva Gethura ni ataririe ati mwana wao anyitirwo ni murimu uyu mwaka wa 2018 na riu ni kahinda ka miaka 5 na kuria athiete na mbere na guthumburwo ni murimu uyu. Riu family ino ni yugite ati ni metungumanĩtie ha kuigana kuona ati ni murimu ukoretwo ukimashuka no congreirie makorwo magithira mbere na kuhoya uteithio na makiria kuma kuri arata no riu hane hakinyete handu makona ati makairia wendi andu wendi mwega metikire kumurigita kuringana na ruhonge rwa WHO na ni rwa uthaitiri gwothe kana gwothe thi yothe ni rutariria ati bururi-ini wa Kenya andu makiria ya magana kana andu makiria ya 200,000 ni amwe aria makoragwo hatikaini ya gukorwo makirwara murimu uyu o mwaka. Atibiwe sababu akona rheumatic heart disease. Valve zake mbili hazifanyi kazi. Huyu mtoto hawezi ona vizuri, huyu mtoto hawezi atafanya chochote, hata kusoma kwa shule inakuwa na shida. Na huyu mtoto ako junior secondary amejoin this year. Na kwa hivyo sisi kama wazazi tumeitishwa 1.6 million na katika hiyo hali ya kwenda hospitali kutibiwa hiyo miaka yote amekuwa naenda tumetumia pesa, lakini kwa saa hizi tumefinyika. Tunaomba kama watu marafiki na watu wa Kenya mtusaidie, alafu huyu mtoto aweze kutibiwa, maisha yake iendelee, sababu hata hiyo imekuwa unaenda unatafuta unaomba kwa marafiki ndio wakusaidie na mpaka tumefika hapa. Kwa hivyo haijakuwa rahisi, na unajua huyu mtoto lazima aonyeshe apelekwe kwa daktari wakati mwingi ndio daktari amuone ndio ampe madawa. Amekuwa anatumia madawa all these years, kwa hivyo hata hiyo ni kama imemuaffect sababu kumeza dawa kila wakati. Sasa naomba wahisani wema, marafiki wanisaidie tu raise 1.6 million ndio vifaa atibiwe, at least aendelee na maisha na arudi shule kama watoto wale wengine, sababu daktari alisema akitimiwa maisha yake iko sawa na itawezekana. Kwa hivyo naomba wasanii wema, marafiki na watu wa Kenya mtusaidie tu huyu mtoto atibiwe na aendelee na maisha yake. Imekuwa ya kukibiza mtoto usiku hospitali, mara amelazwa, mara ni kukunywa dawa, hata yeye ameshindwa, mara anashindwa kukula sababu ya kumeza dawa muda mrefu, na imekuwa ngumu sana. Mpaka sasa tunaomba atibiwe tu tuone kama maisha yake itabadilika.
Tuma kaunti-inĩ ya Naikuru rĩu tũthiĩ kaunti-inĩ ya Gĩthii arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ waragania na ũiganania nĩ wakorwo na makĩria harĩ ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ kaunti-inĩ ya Gĩthii. Gavana wa kaunti ĩno Simba Arati nĩendekithĩtie kũhũthĩrwo kwa maratathi ma wandĩkithia ma kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ IEBC itemi-inĩ rĩa gũtambũra andũ arĩa mabatiĩ harĩ kwamũkĩra kĩgĩna gĩkĩ. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa ũheani wa basarĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ athiĩte na mbere na gũikia ihoya akiuga atĩ andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩgunĩka kana agĩthingata atĩ arũgamĩrĩri a wadi magĩrĩirwo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũthĩra register ici kũringana na kũrĩa mũndũ eyandĩkithirie itemi-inĩ rĩake gũkorwo akĩgunĩka na kĩgĩna kĩa basarĩ, nĩguo mĩciĩ yothe ĩrĩa ĩrabatara basarĩ ĩkorwo ĩkĩona. Tutatumia register ya IEBC. Hiyo ndio tutatumia. Kwa hivyo kama ukupiga kura, wewe tafuta, fanya biashara nyingine huko. Uzuri wa kupiga kura matunda yake ndio hii. Lakini raundi nimesema kwamba tumepeana wodi, kila wodi milioni 3. Mungu akipenda mwakani tutapeana shilingi milioni 5. Tulikuwa na forms 1000 na hizi forms 1000 nilizigagwa katika polling stations zangu equitably, and then nikatenga Keroka maana iko na watu wengi nao nikawatenga kando. Na nimefurahia sana maana tumekuwa na hali tulivu sana. We had a priority, in matters of priority, we wanted to start with orphans, total orphans, partial orphans, and those very needy cases. And that is what we agreed with the people because we discussed and set those rules. So I'm a very happy man today because for the first time in this leadership, we have been able to give our people the bursaries because education is key. It is only through education that we can chase away poverty. Peana kwa kila ward, including this one. Na ndio nimeambia mheshimiwa boss aulize watu wake walipe ushuru. Wakilipa ushuru hivyo ndio wanavyopata maendeleo. Waandike majina yao chini ili tutakapokuwa tukifanya ile exercise ya verification tutaona maybe kunawezapata kuna wana ambao walichaza ambao hawakuwa wanapata kile ambacho tulikuwa tunaweza the necessary qualifications. The amount will be increased from 3 million to 5 million, but still we need more. I still feel that it should be at least 10 million for every ward because our people are in serious need. Haya, rifoti ya kumakoria kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ ũgũtwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, na nĩ gũkiuga atĩ hau tiho tũgũkorwo twĩkĩrĩra maturumo kana gaturumo mohoro maitũ mangĩ na njĩra ithiranĩte. Nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda wega thaa 2 na nĩ cia hwaĩ-inĩ ũkĩreherwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo ti Mwangi mũrũ wa Mũrugi. Hau nĩ hũthũ gũkorwo ngĩkĩrĩra gaturumo mohoro maithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ andũ arĩa othe matikĩra atĩ nĩ makinyanĩria mũtambũrũko ũyũ wa mohoro. Director kwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paris Jerry na mũndũ ũgwĩtwo ti Isaac mũthutha wa kĩndũ gĩtagwo graphics. Nĩ tũcemanie wona cihanda wega thaa 2 hatakĩrĩ nganja irĩ ho. Gũkũ nĩ kwa Muthingitv. Tũngĩkana gwĩta Muthingitv ũgakĩmenya atĩ gĩkĩ nĩ kĩhumo gĩa gũtherema. Ihinda rĩothe tũngĩcemania nawe ũnjĩte Kariuki wa Nduati nĩ ngũkorwo ngĩtĩka ũgĩ na mĩaraho mĩega.